kagayam na imbang nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Nora saan na po nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw gali ka mang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kas nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudong mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itaabulan? Wan idi kalman pay lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan iti may nga beach. Sino nga Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel dita table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adabukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno ada pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, no kas nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manen ti rumwar. Toksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manak ka. Ay, nananang, ag-beach kami. Ado te tupis ngayon nala. Anya, apay, asino dagiti kakaduam? Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan ati makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ati makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin-enjoy diti na parang tayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado matgayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo.
nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang ni Nora, adda nadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito eh. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa matadata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag nga nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay nadi ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. Ahap, 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom amin nun akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, taada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apa, inuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes ang naragsak ka kumaanagga po iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayem ko. Isu tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang kumaabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay singiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manon ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na pananmay nga, bitch. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbaga na nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Bitch nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagaam to man yung gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Rum, marmat nga minan amin na kinarakar na.
Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbaga mo nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di apagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kastaya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kastaya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan at talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasan ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, iso ama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa iti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilina. Mabanda kay Dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak tema ka mo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga rog nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Wan angam dumala ang matadya agsursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw.
Kita akmanuhan nga dumakkel nga kasla bigaw dagi jay matada. Ala, awanin dagiti kakaduat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalakati magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay diti alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mi tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbayadan. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dito ginatang ko tag si Arak bihit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katuan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsingsingir ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pangasim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsingir ka gayam. Imot ka gayam nga gayam. Ni, apay ngay akas namat ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tatiaan mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko idi kalman. Awan mat tan itoy. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay sa itoy. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito, ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito, Apay, haan nga binayadan dya kadwak? Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati busyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na.
Pasensya na itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yung anak ko. Isa, kas nagkakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang di ospital tatang. Masapol amataming kayo anaimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan nakpailaan. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-adungay datang alabaak. ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarong ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak matunay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kunanibos. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumang pat, Nora, anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may itinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Mabaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod tada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam. Inalanakit din jay sinapeng ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ah. Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam kunam. Ngam saan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo't. Madi ngamin tikas nga ugali, manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamot paggastusan di tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem, anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kanda gaya kaubraan me. Nag-ado tipos da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak apang ilibrekan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka, ha? Wan ko nakmat. Ay,
Friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababainak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nak. Nakarik na kamatlaan ng Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman nak ha. Tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laan, tinapinta sa linangan mi kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rico sa napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Kabsat Rico. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit kong adama balin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laangan graduaron. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko? Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti, agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinaayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Isoan nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mat na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka, ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya't mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kuno saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka, ano anya ti desisyon mo, anak ko? Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagay. Kan napigsa akpay, anak ko.
Aramidem latan ti kayat ni Antim, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mau, anak kaw. Inak agiskwela nanti. Adto ti kwartam Ilyas. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o di maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka dagiti awanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila. Di ka makinubnobya. Awan iskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamad kitaan jay inana. Mapanamad tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti ka nakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Uragla ba ka nagdalus laang dito'y balay? No agsasao ka, kunamot lang sikat tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Kat iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay, dakla ba nagdaytan ah? Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itang araramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadom. Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada katao. Managtulong nga. Mas asyanak nga minken ka. Ay, agyaman nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay nga miniti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupa iti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na? Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inosar mo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kang kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit sa rita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo mutin anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na mutin ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas, santo kundi tulong kang kwa na. Last minute mo nanti mayit.
Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min a. Kita man umanay kan kaday ti abadaw. Islaks kan ti sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit na sapatos mo't lagit Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita achichilang achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mati bado ta. Tanay, agpaggraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar, kat jay kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta, sana si ka. Siyak nga ro ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudil as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inak isukat. Isublimkit di dayta, tajak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak na nang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diplomat. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antem, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antem mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antem para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ka Elias. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't ko nga na makaadal to'y kaanakak. Tapno damo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Elias sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti dua baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka Elias? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balay ti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Apay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayait. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana angam siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iti balayaw. Awan kaduaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrek ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa mainsan.
Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga rod. Ada nga min impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya a beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Oray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat wala, Auntie. Ibagam to kanina nang mo ano kaya namat ti umay barok. Kaya't na day jay, Auntie. Sige, taibagak tuking ko na. Sige nga rod, tay nakmang tulag iti pagluganan tayo tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Ang mga no agpalya ay jidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, wala. Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga ni Elias sa para treat tayo. Ha? Ay, huwag gayam Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo dito. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Wan, Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit nun. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masaya nga anak mo. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama miken nila kay. Ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarenan ka bagays. Saanen ka bagays? Sukatan mo iti dakdakkel tanay. Si Mewal mo't tanda sawak idilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay kat si ka alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam dya insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wan, Auntie. Apay ka di da jay. Nagpintasan niya. Kas ti uso ita akama. Kakas ti makitkita kay social media. Dagitay kama ti babak nang. Naglawa. Kas ngamin ti kayat ko akama, Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin di kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya, Auntie. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day di akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagminamat na, Auntie. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayon naman ka anakan. Sana bali, tanukas diya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan, Auntie. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas na makalaka ka. Alan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak, Auntie. Apay no, mangkita tayo itinalaklaka. Ibagam no di mo kaya, Elias. Ha? Apay akas takangay. E di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipangay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamitay imutan na. Ha? Sana kasta, Auntie. Ala. Sige, gatangan tayong ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod, nanang. Takas ano,
Tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na diya kabsat ko. Diyak laing pag-arop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo, nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatangang iti baro agamit, saan naman? Awan problema iti dayta, anak ko. Gan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasi kati pampanunuta. Saan kan ama kaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang, Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain, kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kan, ket apama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Anteng. Jak kayat ti aramidin na. Pananggundaway ti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panangpurpursana ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Kat timaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, ta kanayon mo mat adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagaos. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka laagbain itikas nangar aramidang. Ha! Rumarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo na karuba da ide. Ang mga namuda ti makaranda. Agar arbes, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, najay. Nawayan basit. Tarayo ko na bumala si Wakit din. Da, anay. Nagkalis. Tulog ka. Tulong! Tulungan na! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga ti pan nakaipakpak na ilinaigalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, shh,
Kaasimat ni ante. May katoy. Gapwanan siguro dayta ti pan na kaito pati ulo na. Ala, angkal, no kasapulan niyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag na kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, bigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano sa napudnanagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kani Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama ni Takagayan, kani Arlene Shano. Kasimanti ko na ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin na aramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana dayta Janaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakitkita dayta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, no? Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Na nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damatan. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat sakmat. Ngala, agsagana kanta, ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalaysakon ni Diana. Janaw, di kay pala agdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kapkap na kanmin titunggal maysa, tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawakan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmoy. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa. Kasla, anda nakakit kita ak kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam.
Sigurado, adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nubiam. Ado, tinagbalin nga asawa na, kan adda anak day jay. Iso ana saysaya at no sinaamon. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kaninanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami, sayon to ibaga. Taawan to, ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya kadyak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. No ibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinobyaw. Ahaha! Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no? May sakayo ka nagti nagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun day takin kwa na. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, ti kinasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim. Di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan niyo man, di na tayon nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanitayana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apay akas la maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andirin nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na, di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wain. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katianag ta. Angam no siyak, di nakdengdenggen na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta, lakay. Basta upayam bakit, bareng denggen na ka. Mabutingak ngamin, ang mga no andirin nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Kapay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho iti inuman, ngam kahera saan waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya.
Jano, mabainaksan amang kikalaysakan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat, anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anyalat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inarem ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasing pa'y. Natulagan ti kasarda Jano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita mo't ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta intun bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo, tanak ko. Alang nga rod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kunak
tumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaskia babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot je anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Amangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita Jano ta mailiwak manon kan kano may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat tan aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabaho ita Janaw. Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awan ng trabaho. Katnay, aginroll man ang nagigya apo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga apo ko nagigay? Saan ba't ang nagtaod ka nagigya nga anak na? Ibaga medya asawam, ta sa pulon na ti amma nagigya anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Ken saan na kano ngamin na sigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw? Tilalaw-law at may. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno da itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Iso amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Mabit lang nga rod na mang tudak. Eh, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang maitid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimat di amam Maparigat iti trabaho. Naguyong iti ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan iti. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho.
Ta dumanawat mo jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasin da. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumaasin da kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ama ibulgar asasawumot dyan oh. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw! Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kon ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma baka. Uway, pudnaw. Napalabasan na ita. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan, Jano. Gungguna na Iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano. Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kas taunay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakas tamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. No apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibu nga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko may imbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasay-say at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo pat ganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimot. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manan iti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklunak mait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensyaak. Nakulangapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaytawang pailangan nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
Inyor nos para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.